Tekereza ahantu ku isi aho izuba rishobora kumara amezi ritagaragara, aho ubushyuhe bushobora kugera munsi ya dogere 40 za Celsius, aho nta mashuri menshi, nta mihanda myiza, nta buhinzi busanzwe, ariko ubuzima bukomeje, imiryango ikagumana urukundo n'abantu bakabaho mu bwumvikane n'ibidukikije. Aha si inkuru y'imigani, ni inkuru y'abantu nyabo. Abantu babayeho mu myaka ibihumbi mu bukonje bukabije batabigizemo uruhare, ariko bakabwigarurira. Muri gukurikira Uburezi Official TV, njye nitwa Fidèle de Jesus kandi ndaguhamagarira kugendana nanjye mu rugendo rwo kumenya aba Eskimo bo ubwabo bakunda kwitwa Inuit. Aba bantu ni bande? Baturuka he? Babaho bate? Kandi ni irihe somo ubuzima bwabo butanga ku bantu bo muri iki gihe cy'iterambere? Izina Eskimo ryamenyekanye cyane ku isi, ariko si ryo bo bakunda. Bo bihitiramo izina Inuit risobanura ngo abantu nyabo. Birashoboka ko wabyize mu mateka cyangwa ubumenyi bw'isi ntubisobanukirwe. Igira hino rero mbakubwire. Aba Inuit ni ubwoko bw'abantu batuye mu bice bikonje cyane byo ku isi, cyane cyane mu majyaruguru y'isi ahazwi nka Arctique cyangwa Aragitika. Bamenyekanye nk'abantu bihangana bidasanzwe, bazi kubana n'ibidukikije, bubaha umuryango n'umuco wabo kurusha byinshi. Mu mateka bari abantu bigenga, abantu babaho batagendera ku mategeko ya leta nini zo ku isi, ahubwo bagendera ku ndangagaciro zabo. Abashakashatsi bavuga ko aba Inuit bakomoka ku bantu bavuye muri Aziya, bagenda bimuka buhoro buhoro banyuze mu bice byahoze byuzuye urubura mu myaka irenga 4000 ishize. Uyu munsi tubasanga mu majyaruguru ya Canada, muri Greenland, muri Alaska, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu majyaruguru ya Siberia mu Burusiya. Aho batuye ni ahantu hatandukanye cyane n'aho benshi muri twe tumenyereye. Ni ahantu kamere hakiri uko haremwe, ariko nanone hakaba heza mu buryo bwihariye. Ubuzima bw'aba Inuit bugengwa cyane n'ikirere. Mu itumba haba hari ubukonje bukabije, aho imbeho ishobora kwica umuntu utarayiteguye. Ariko aba Inuit barabimenyereye, bamenye uko bikingira imbeho, bakoresha urubura nk'inzu, bakoresha igihe n'ibihe by'ikirere mu nyungu zabo. Kuri bo urubura si umwanzi, ahubwo ni igice cy'ubuzima. Mu muco gakondo w'aba Inuit, kubaha bisaba ubufatanye. Nta muntu ubaho ku giti cye. Usanga bose babanye neza, aho kubaho babishyiraho gahunda, ugasanga barabana mu bufatanye bukabije cyangwa se busesuye. Bubaka amazu azwi nka igloo, akorwa mu rubura ariko agafata ubushyuhe imbere. Imyambaro yabo ikorwa mu ruhu rw'inyamaswa, igakora neza kurusha imyambaro ya kijyambere mu bukonje bukabije. Ibyo kurya babibonera mu guhiga, mu kuroba, mu gukoresha neza ibyo nature ibaha. Nta byo kurya bapfusha ubusa, ibyo bakuye mu nyamaswa byose bigira icyo bikoreshwa. Mu buzima bw'aba Inuit, umuryango ni umutima w'ibintu byose. Abana barerwa n'abantu benshi, ababyeyi, abasaza, abakecuru, abaturanyi. Urukundo rwihangana no gufashanya ni indangagaciro zibumbiye hamwe. Nta mwana ufatwa nk'utari uw'abandi, buri wese afata umwana nk'uwe. Abasaza n'abakecuru barubahwa cyane, kuko ari bo babitse amateka n'ubwenge bw'umuryango. Uyu munsi isi y'iterambere yageze no mu bice by'aba Inuit. Hari amashuri, ikoranabuhanga na serivisi zigezweho, ariko ikibazo kiracyari iki: ni gute bateza imbere ubuzima badatakaje umuco wabo? Bamwe bahisemo kwiga amashuri ya none, gukoresha ikoranabuhanga, ariko bakarinda ururimi, umuco n'indangagaciro zabo.
kubana n'abandi bantu bo mu bice byateye imbere bibasaba ubwenge n'amakenga. Imihindagurikire y'ikirere iri guhindura byinshi. Urubura rurashonga, inyamaswa ziri kugabanuka, guhiga biragorana. Hari kandi ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe no gusenyerwa n'umuco wo hanze utari uwabo. Ariko nubwo bimeze bityo, abayinuyi baracyaharanira kubaho. Ubuzima bw'abayinuyi butwigisha ko kwishima bitava mu byo ufite, ahubwo biva mu buryo ubana n'abandi. Batwigisha urukundo rwo mu muryango, gufashanya, kubaha kamere y'undi, kubaha ikiremwamuntu. Mu isi yacu yuzuyemo kwiruka, irushanwa ry'ubuzima n'irungu ku batabishoboye, ubuzima bw'aba bantu buratwibutsa ko umuryango n'urukundo ari byo shingiro ry'ubuzima. Murakoze cyane gukurikirana iyi documentaire ku Uburezi Official TV. Nitwa Fidèle de Jesus. Niba wakunze iyi documentaire, isangiza abandi muri comment isomo ukuyemo. Kanda kuri subscribe kandi ukomeze kutuba hafi mu rugendo rwo gutanga ubumenyi bufite ireme. Wifuza ko twakorana mu gutanga imisanzu binyuze muri gahunda z'Uburezi Official TV, waduhamagara kuri nimero twashyize muri description. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.